Danas brojimo jaja i tražimo oblike. Idemo. Zdravo, mili. Evo kako. Sada prvo jaje koje izvučemo, sa jedne strane će da budu brojevi, a sa druge strane oblici. Ovo je prvo broj 10. 10 ide sa leve strane. I 10 je crvene boje. Kuc, kuc, kuc. Sljedeće je oblik. Ovo je šestougao. Da, i on je naranđaste boje. On ide sa desne strane. Sa leve su brojevi, a sa desne oblici. Ovo je broj 9. I 9 je crvene boje ponovo. I on ide sa leve strane. Bravo. Kuc, kuc, kuc. Ovo je krst. On ide sa desne strane i on je žute boje. Voz gura jaje. Ajde, njega ćemo da uzmemo. Onda sljedeći oblik je krug. On je crvene boje. I krug ide sa desne strane. Učinio sa desne strane. Bravo. Uđemo sljedeće jaje. Tu je. Kuc, kuc, kuc. Sljedeće jaje je broj 3. I broj 3 je žute boje. I on ide sa leve strane, tamo gdje su brojevi 9 i 10. Sada imamo 3, 9 i 10. Bravo. Evo je kvadrat. Ovo je kvadrat. Ili kocka, zavisi kako želiš da kažeš. I on je crvenkaste boje. Idemo sljedeće jaje. Kuc, kuc, kuc. Ovo je broj 6. I 6 je plave boje. I 6 ide sa leve strane, tamo gdje su brojevi 3, 9 i 10. Sljedeće jaje je srce. Srce je naranđaste boje i ono ide sa desne strane, tamo gdje su šestougao, krst, krug, kvadrat i srce. Kuc, kuc, kuc. Izvukli smo broj 5. On je plave boje i ovo jaje ide sa leve strane, tamo gdje su brojevi 3, 5, 6, 9 i 10. Bravo. Kuc, kuc, kuc. Broj 12. On je roze boje. I on ide sa leve strane. Tamo gdje su brojevi 3, 5, 6, 9, 10 i 12. Kuc, kuc, kuc. Izvukli smo cvet. Cvet je žute boje. I on ide sa desne strane. Tamo gdje su drugi oblici koje smo izvukli. Kuc, kuc, kuc. Wow, bravo, broj 1. To je prvi broj. I on je zelene boje i on ide tamo sa leve strane u činiju gdje su brojevi 1, 3, 5, 6, 9, 10 i 12. I sa njime, evo ide broj 8 koji je naranđaste boje. Bravo, sunce. Kuc, kuc, kuc. Broj 4. 4 ide isto sa leve strane gdje su brojevi. Bravo. I on je žute boje. Ovo jaje je žute boje. Idemo sljedeće. Da skupimo malo jaja samo. Bravo, kuc, kuc, kuc. I ovo je sunce. Ja bih rekla da je to taj oblik. Oblik sunca, ali je plave boje. I on ide sa desne strane gdje su oblici. Kuc, kuc, kuc. Broj 11. On ide u činiju sa leve strane gdje su brojevi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 12. I sa njima sada ide broj 7. Bravo. On je naranđaste boje i ide sa ostalim brojevima. Bravo. Sljedeće jaje je strelica. I to je zelena strelica. I on ide sa desne strane gdje su petougao, krst, krug, kocka, srce, cvet, sunce, strelica i evo sada zvezda koja je plave boje. Sada imamo još jedan oblik, to je trougao i on ide skroz ovamo na kraj. I on isto ide u činiju sa desne strane, a sljedeći broj je broj 2. I on ide sa leve strane i sada imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12.
Onda imamo oblik koji ide sa desne strane, koji je dijamant, rekla bih, koji je roze boje. I imamo još jedno jaje koje mora da bude oblik, a to je trapez koji je zeleni. Bravo, sunce. Bravo, srećo. Tutu.